Igereriani gaboroki wabagendete kuorokie biegwa anaso amamerania ya matera ayu akorekana aseskuru yoborose ya Nyabiuto anaso konyara korokie biego byabo omulikite Josephat Amisi nekerane seme yo na gotwariganira roboti rokobwatia nase eskuru yoboroso ya Nyabiuto Chiskuru Choboroso Kuruase sub-county ya Kisii Central chianyara kwa chikomera na gaiga sama merania anene ya matera yanyare kwa bagakorekana litukuri igoro na bwigo litukuri ya rero iga igonte nenerete uno mochea person we sub-county ya ito ya Kisii Central iga igotore Nyabiuto primary aseto bwate music festival abereke kwasa matuka abere igoramo na rero nandi twabere tokoyeira unenchere bwenerete yanyare kobage kobabia twabeire togochaka matera itokoruri tukoria goro twachagite gase skuru ya Nyabiuto uno munyakiro gatebire abana baito babere bagotworokie biegwa buna taranta cyabo kire nainde na bototaite gwakirambe yamona barimo abanene b'ekisukuru esenki yo gosira abana goika kisukuru emeronge 34 mo kiakire esengenjo yo gocha kworokie biegwa by'abasense ya matera Chiskuru chia serikali amane chiskuru chia bene niko chanyara kwa bachigo ikirana gaiga elinde kunyara kwa bakorokia chitalanda chiabo Amadabiska alo I'm a senior teacher in AIC Grace Academy. We are here for music festival. We came here with folk song and singing game, of which we have done of them. We are waiting for the results. AIC Grace Academy is a good school. Jina langu ni Nancy Mogira. Mimi ni mwalimu wa Komai Kids Academy. Tumekuja hapa kwa ajili ya michezo na muziki. Hii ikiwa mtaala mpya. Tunaleta watoto wetu hapa ili kujiburudisha na kuonesha talanta zao. Leo hii tumefurahi sana kama shule ya Timiza Preparatory School and Junior Secondary School kwa sababu tumejiunga katika kata ndogo ya Kisii kwa ajili ya jeza kushughulikia maneno ya muziki. Imekuwa ni mara yetu ya kwanza wanafunzi wamejiunga katika mchezo kama hii. Aba bwatani banyara ko bagwikirana somujego yo nigo banyara ko bakubolia chiskuru nyara ko bachikwena libagalia bene uchia sabana babo banyara ko bakwenekenga banyara ko bakorokia chitalanda cyabo ekibabwate na monoko bwekera abana bakorokie biegwa byabo iga utomanyete nga abateri abange asense yiga ukoragira bari gosenkonyora barengeria yabo gwetera asenkira ya matera iga abana bambagendete korokie biegwa byabo ibirache ko bakonya benyorere inchira yo komenya sama tukamutwe gekogera tari amasomo yesukuru okaranyara gokonya umuntu anyara komenya. Cha kwanza kabisa kuanza nacho ni mtaala mpya huu ambao tuko nao unaitwa CBC. Mtaala huu wa umilisi unawakuza wanafunzi kijumla, kuhakikisha ya kwamba kando na kwa kwamba yeye ana uwezo darasani pia aweze kukuza kipaji chake. Kwa hivyo hapa tunaona kama mwanafunzi yule hataweza kuwa na nafasi ya kuweza kufanya vizuri katika kitabu, utapata amepata kitu kingine cha kujishikilia nacho kitakachomsaidia pakubwa zaidi hata kuliko masomo yale ya darasani. Uripotiri kataseni Kiandizi TV kuri skuru yoboroso ya Nyabiuto yego tokamia constituency Nyaribali chache meye county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.